هشتنا جن و زارۆکên داعشê li nav kampa Holêya Cizîra Rojavayê Kurdistanê cihêgef û metirsiyeke mezin û berdewam e. Serkirdeyê partiyekê ji Rojavayê Kurdistanê ji tora medyayiya Rûdawê re behsa vê mijarê dike. براسي اف كامباها اف مالباتن دواعشي جو ايرو نهاد دهوليدا مترسينك سر هرمي وارامية هرمي شتكن جبو فيجي موك بارتي سياسي اي باكرو روجلاتي سوري ووك ريفابريا خسر مبدهي جارا مدعوة كر ومخوستا كر جوان جوا كان في دولتي تحالفات دولي نتوين يقرتي گو کاربن آری کاربن بر ریوبریا خسر گو کاربن و داعشا و مالباتا جبر راکن هری کی ای خو ببی جبو اف مالباته ها اف داعشی گو ایرود کمپا هولدنا ام زیدی 5 سالا يعني اي عمري صالك بو ايرو عمري بو 5 و 5 بو بوده و صبا بي 15 يعني اف مظن دبن زياده دبن مطرسينا و فرحتر دبي زيادتر دبي سر اراميه هرمي نوترین آمارên rêveberiya Kampa Holê diyar dikin ku li nav Kampa Holê 42781 niştecî dijîn. Ji wan 19530 kesên Iraqî ne, 16779 kesên Sûrî ne, 6461 kesên biyanî ne, 11 kesên din jî nasnameyên wan nenaskirî ne. ام دخوازن آری کاربن به رێڤەبەریا خسر را مدی چاوا بریار ستاندن يعني سيزده مها ششا 2023 ريفبريا خسر بريار دا جو ايدي وادا عشا محكمة بكي ام بهيفينا جو اوجي كاربن اري كاربن في محكمة را جو وادا عشا محكمة بكن جبو اف ملف داعش حتى جو اف داعشيها موجودن و آرامية هرمي و ترسينا دبي يعني ام جبو فيجي ديسا دخوازن جو حمو كاربن هريكي ولي ولاتي و مواطني خو ببي ولاتي و يعني بلكي هنك دولة تشتكي هندك دبي بلكي بهتر عراقة جبو بهتري اي قد الهاري كامبا ولدنا زيدين نيفي واناكي 25,000 بهتر حمو مالباطي واناكي عراقينا دولة العراق جي سي شارجارا اريكار ودبي دلێ دوانە کە تایبەت دە بەردەفکێ وەزارەتا کۆچ و کۆچبەرانە عێراقی عەلی عەباس ڕۆژە شەممیە 27 نیسانە 2024 ji tora medyayiya Rûdawê re ragihand 192 malbatên Iraqî ku 705 kesin ji Kampa Holê têne vegerandin bo Iraqê. Heta niha bêhtir ji 8000 Iraqî ji Kampa Holê hatine vegerandin bo Iraqê, karwanê dawî jî nehê adara 2024 bû ku 622 kes li xwe digirtin. Şêwirmendê asayişa neteweyî ya Iraqê roja duyê adara 2024 ragihandibû heta niha me 1924 malbat ji Kampa Holê vegerandine ku ji 7556 kesan pêk hatibûn. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.